ST SC backlog na tuye te Roman script by boy sapong na tuye tini TSF agotlani circus house o dambre romo choba khaimani fia borok ni sanmung amono ongkha ST SC no backlog no fulfill khainani tai joto kok borok ni boy suijak tongma rok no Roman script by boy sapong na tuye borok ni choba khursa tai klayo thangnai bisi ba thangnai salrowa borok kwangma Roman script choba khailangmani fia a Roman script ni choba wa kwangma strike rok khalailai mani borok fia CM tai haste hapong bai malai mani ya golo no borok mathak mani kwangma kok toma bo kasai phai omobodo haike pai thangno amano sungmu lukorok ni nainadi tam saka o ST SC ni backlog no tuye TSF ni town committee ni president Monish Debroma Naji jeng TSF di Prahawa coba kaimani tini jeng ya TSF di Prahawa wale wana coba kaitung nanya sistem sih coba kaitung mani beba tini nyo coba jeng TSF ni bagi simi yo coba jeng saimano di Prahawa jeng siklaro belai jeng dalak laja job ni passing tei jeng TSF ni passing tei kaisa RTI kaimani government no RTI ni report jeng nunggu jeng belai wana laja absek number mana ko खाली जॉब वैकेंसी STSC बैकलॉग पोस्ट अमन बगे चेंज TSF दिनी और डिमांड और उनके समन कैसे डिमांड खाइमानी जे STSC बैकलॉग पोस्ट न प्रफर का दाते जाते के फिलअप खाइना निथुन स्पेशल रिक्रूटमेंट प्रोसेस नि प्रोते तमनि हिमालय चेंज हादर हास्ताव थागा गा चुं लोगो तिनि सिकला रक तिनि सिकले रक बांगमा होटेल रेस्टुरेंट दुकान तिनि बरक सामुं खलाय मा दंgi जाव तिजिनि हानो या करे थाङै जॉब नि क्राइसिस अमन बगे चेंज प्रफर का डिमांड खायो जे जे STSC backlog tomar rong dai dadi fill up khainya nengtu tai chini sikla rong no jeng opportunity rena nengtu tamni himalaya jeng saimano tripura sarkar ni kaisa slogan tongo sexto tripura sanamnani tamni ga jeng saimano joheto jeng sikla rong no jese chance yasa bong opportunity yasa kinto jeng sexto tripura sana ber tongnai aun bage jeng tinini orong thik amano demand khaya thango je SC backlog fill up khainani te jeng saimano Roman script no jeng TSF ro again simno chobak lai tomani takbo jeng chobak lai no tongku jeng saimano Roman script no jeng chini dokmani bagai chini public sentiment tonga jaga bo chini sikla sik chini students ong yar future tong abon bagai jeng Roman script chobak jeng takbo lai tongku amon bagai jeng tripura sarkar amon appeal khayo je kok boro textbook te question paper no Roman script by print khane neng tun takti dadi amon or abon bagai jeng trino demand aja no no age kabama no no chobar no kha Roman script no tuye CM by malaka no kabama road block ro ba khaika ro chobar ro ba khaika Roman script ma yanke independent ni mane road stride ro ba khaika no tian ro mane CM by malaya ba je kono kaisa haste hapangni kotorok by malai bani ya golo hanga no demand no pogoi thanga tini bodo no omo bodo lati te haike pairi na tam mansok naje jeng TSF to chini demand jeng ta boklok khayaku jeng strike ta ko kha chini movement strategy jeng change khaina bagai teba jeng TSF ta bo lamaon tong ko mojano tong ko jeng chi Roman scheme choba khaitani jeng kono সময় lamaon thang choba khlayo kono সময় jeng paper work khlayo chini paper work ni bagai jeng chini movement strategy change khlai mane chini paper work paikha tiaba tabuso jorti chini chief minister ni phajing tiaba ti sarkar ni phajing sing kono kha pura mai ni bagai jeng ta bo chini Roman scheme choba no jeng continue khlai thangko kha khlai puskang salo jeng chini Roman scheme choba jeng ta continue khlai thana jesung mai asa rok ha age rok no khwang strike khaika independent mane mai asa su ya kaldi ya rok ne kia CM by malai mani ya golong ngan na rosai rok payo ba amna tui sang kok sawo nari CM jengno CM malai mani pore jengno bo naine hini kok rimani jeng ta pur chini central ni chini leader rok kamune reply dikha jeng tangi movement ma rosaka jeng chini movement strategy change khlaina bagai dai CM jengno jehetu kok rikha naine hini teba tabuso jor somoy jeng nasingi tongko jehetu somoy parani tongka atro tero jeng TSF ni siring tongla chini movement jeng tini orang te start khai rikha Roman script coba te STSC backlog post oh coba tebo kotor jaga pan fogi manus amo jeng tini orang te state government jeng appeal khai ambai ini tomo tini jeng ST backlog te jeng movement jeng TSC so jeng appeal khai nai amo
DSM ni movement sini tang I always appeal on that people movement kan hamala mo sini DSF ibagai sini bas sini luku youth porok especially youth porok mapu sinai tumang itong tumang tangnai porok tumang isu face to so bisini ni tini as the background ni tini first protest civil protest ini DSM ni chengda mani Tabu suk zara busuk ST backlog to. tabung sora State on the state. state of data collect how many I think more than 10,000 plus all department on average so jung mapu sinai government rock thang 2020 2018 no government program for promise kai ka chakri ro nai miss call ro mai ai pun jung nu ma ka de backlog ma super fulfill kai mai so jung government thani jung tuma poi dong nai so youth jung mapu sinai DSF sini orang movement na youth parents they all NGO social organization borok support take definitely all movement jung successful ya ADC ro ba kamang backlog to amna tu itna kharab hoti tha. nadi ADC wo to dong but moreover nung nagi state hoje na aro thang deputation gabang ma dong deputation dong but the first ADC form khaija tha chini the employee jong ro kora asuk ta hona qualified hana deputation ro ha ba ta ko gora to firo ro ha so state government sung ma sung thai boro boro deputation ro fitilangan then definitely aro jaga gabang ma vacancy no kanai Now tili kuno memorandum dom ama hero rena ne wan chung ro to. jung tini first sitting protest na jung keluk jung kana mala oro department kai saya oro kabang ma department dong so jung keluk jung memorandum jung submit thagi